Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene datkundwa n'Imana urose Imana ikomera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bikomeje kugenda bivugwa mu bice bitandukanye aho aka kanya imirwano ikomeje kugaragara aho ikomeje kwibasira bamwe mu bakurikiranira hafi iyi mirwano cyane cyane turavuga abaturage batandukanye bakomeje kumvikana ko bari kwicwa umunsi ku wundi bicwa n'uruhande rw'umutwe wa 23 nk'uko bamwe mu bakurikiranira hafi by'urugamba babivuga. Ni intambara n'ubundi ikomeje kwaduka, ni intambara ikomeje gutitiza isi muri rusange aho mu isoni n'ikimwaro gikomeye umutwe wa 23 uri kugenda usubira inyuma. Ni ibitero bikomeye bikomeje kugenda bitangazwaho na bamwe muri benshi bakomeje gutangaza ko iyi mirwano iri kubera ku butaka bwa Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo ibangamiye abaturage. Kugeza ubu rero bamwe mu baturage yaba bakurikirana hafi by'imirwano yaba bamwe mu bemeza ko iyi mirwano iri kugenda isiga isura itari nziza cyane ku ruhande rw'umutwe wa 23. Benshi rero bavuga ko biteye inkeke ndetse biteye ubwoba bwinshi cyane cyane ku baturage batuye mu bice bitandukanye bya Minembwe ndetse na Masisi. Muri aka kanya ibitero birongeye birumvikanye mu bice bitandukanye byegereye Masisi, ni nyuma y'uko witwa Kayumba Nyamwasa ategerejwe mu mujyi wa Goma mu nama ikomeye cyane ndetse rwose inama yo gushaka amahoro cyane ku bikomeje n'ubundi kugenda bigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu Kayumba Nyamwasa n'umwe mu bagaragaje ko n'ubundi yakomeje gufatanya na leta mu rugamba n'ubundi rwo kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo umutwe wa 23 ndetse mwibuka ko yagiye agaragaza uruhare runini mu gukomeza gushyira imbere urugamba no gukomeza gutanga umusada wo kubaka igihugu cya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi rero yongeye kugaragaza ko yiteguye gukora ibidasanzwe ku rugamba nk'ikimenyetso simusiga kigaragaza ko zarwana urugamba kugeza ku mpera z'uru rugamba. Ni nyuma y'amagambo yatangaje mu nama ikomeye cyane ndetse avuga ko yiteguye gusenya umutwe witwaje intwaro wa 23. Ijambo rikomeye Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavugiye muri Amerika mu muhango yatanze ubutumwa bukomeye rero avuga ko rwose ingabo ze ziteguye gukora iyo bwabaga kugira ngo zikize imitwe yitwaje intwaro ndetse bahereye ku mutwe wa 23. Abantu bamubajije ati se urabona ko 23 muri kugenda mwinesha hanyuma gusenya umutwe witwaje intwaro FDLR hura bivugaho iki? Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaruciye ararumira kubera ko azi neza ubufatanye bafitanye na FDLR. Rero yaruciye ararumira ahubwo avuga ko atari umutwe witwaje intwaro ndetse ahubwo ngo ari igisirikare bafatanya kandi ashumangira ko FDLR yasenyutse ubutakiri FDLR ahubwo ari ingabo zifatanya na leta mu gusenya imitwe yitwaje intwaro. Rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kubyemeza. Impaka rero ku mafaranga arenga miliyoni 11 z'amadolari yakoreshejwe mu ngendo za Perezida Felix Antoine Tshisekedi nayo yongeye kugaragara nyuma ko FC 23 yashyizeho abayobozi bakuru bashinzwe ibiro by'ubutegetsi mu bice bitandukanye igenzura. Ibyo irabikora ariko yirengagije ibyo FARDC ikomeje kubakorera. Breaking news kandi Kisangani ongeye hafatwa icyo twakwita abasirikare bakomeye bagaragara mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Abasirikare bahungiye muri Kisangani bo ku ruhande rwa 23 bafashwe n'ingabo za leta. Umuriro wongeye kwaka ingabo z'urundi zacaniye umuriro utazima kuri 23 ndetse abasirikare ba 23 bagwa muri ibi bitero mu buryo bukomeye tugiye kugaruka mu buryo burambuye. Umuriro ingabo z'u Burundi zacaniye abanyamurenge birangiye arizo zibuguyemo nk'uko aya makuru avuga, ariko ingabo z'u Burundi zabihakanye zivuye inyuma. Ni nyuma ko ingabo za RDC zagabye igitero Mushaki abasivile benshi bivugwa ko nabo bahasize ubuzima mu mirwano ikomeye. Amakuru yizewe aturuka mu misozi miremire, amakuru yizewe ndi kuyasoma no ku kinyamakuru mpuzamahanga RFI
Amakuru yizewe aturuka mu binyamakuru bitandukanye birimo RFI byatangaje amakuru avuga ko amakuru aturuka mu misozi miremire y'umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC aravuga ko ku wa gatatu tariki ya 7 z'ukwa gatatu 2020 no ku wa gatandatu tariki ya 7 z'ukwa gatatu 2026 habaye imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye muri ako karere nyuma y'ibitero byagabwe ku mihana ituwe n'abanyamurenge. Ibyo bitero byibasiye cyane cyane uduce twa Gakenge, kwa Barabona no kwa Sherifu Rutaganda, aho amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza FARDC, ingabo za leta ya Kongo, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR bagabye ibitero ku mihana ituwe cyane nk'uko ubutumwa Minembwe Capital News dukesha n'amakuru yabyanditse. Bivuga ko imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi ahagana saa 11:15 zo mu gitondo. Ubu rero ubutumwa Minembwe Capital News yahaye inyuguti igira iti kuri uyu wa gatatu kuri uwa gatandatu no kuri iki cyumweru mu gitondo cya kare saa 11:15 habaye imirwano ikomeye igakenke ndetse no muri Gakenge kwa Barabona no kwa Sherifu kwa Chifu Rutaganda. Umwanzi yateye abanyamurenge ariko yakubiswe bikomeye arahunga kandi atakaza byinshi. Ibyo Patrick Muyaya yagize icyo abisobanuraho bamubaza ko ingabo za FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta zakubitiwe aho. Yavuze ko ibyo ari ibinyoma byambaye ubusa ahubwo aribo bakubise twirwaneho, bakubita n'ingabo z'umutwe wa 23 kugeza zitakaje ibice by'ingenzi. Umwe mu barwanyi rero batwirwaneho wavuganye n'itangazamakuru yavuze ko ku ruhande rw'ingabo zagabye ibitero habaye igihombo gikomeye haba mu basirikare ndetse no mu bikoresho bya gisirikare, aho yagize ati ingabo z'u Burundi FARDC, Wazalendo na FDLR zatakaje abasirikare benshi babarirwa muri mirongo, twabambuye n'ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Patrick Muyaya ho naho arongera ati ndagira ngo mbamenyeshe ko icyo ari ikinyoma cyambaye ubusa, nta hantu na hamwe bigeze badusubiza inyuma, ahubwo twe twabashubije inyuma ndetse mu gisebo cyinshi n'ikimwaro batakaza ibice by'ingenzi barahunga. Ibi rero bigaragaza ko dukomeje kwavansa tujya imbere kandi turi kubikora mu buryo bwiza bwizewe bugomba kuduhesha intsinzi y'urugamba. Nubwo aya makuru aturuka ku ruhande rumwe rwari mu mirwano agaragaza ko urugamba rwabaye rukomeye cyane, rwamaze igihe kinini ndetse rwamaze kugaragaramo imirwano ikomeye ndetse abasirikare benshi barapfa, ubundi twirwana ikagenda ibeshya abantu ngo ko ariyo yatsinze, nyamara FARDC yabasizemo imvune yica abasirikare benshi babo. Mu mirwano rigaragaza ko urugamba rwabaye rukomeye kandi rwamaze umwanya utari munini cyane, aho abari bagabye ibitero basubijwe inyuma nk'uko twirwaneho bivuga ngo yo guhura n'ubwirinzi bukomeye bwa twirwaneho na 23 nk'uko ngo FARDC yabasubiye inyuma. Aka gace ka Murenge gaherereye mu misozi ya Vizi, Mwenga na Uvira kamaze imyaka myinshi harimo umutekano muke uterwa n'imitwe myinshi yitwaje intwari ikorana bya hafi na FDLR FARDC mu kurwanya abanyamurenge ndetse natwirwaneho na 23 barwanirira aba baturage. Amakuru twizeye dukesha imboni yacu nk'uko dusanzwe tubana nayo yatubwiye ko icyo ari ikinyoma cyambaye ubusa ku ruhande
rw'izi ngabo za twirwaneho zabeshye isi n'amahanga ko arizo zatsinze, nyamara ingabo za FARDC arizo zongeye kwerekana imbaraga zihambaye bagasubiza inyuma umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gisebo cyinshi ugasubira inyuma. Mu minsi ibiri ishize kandi uruhande ruri ku butegetsi bwa Kinshasa rwagabye ibitero muri aka gace ka Gakenge, aho rwageragezaga gusubiza mu maboko ya leta uduce tugenzurwa na twirwaneho na M23, ariko ntabwo rusubizwa inyuma kuko uyu mutwe wa twirwaneho ndetse na M23 babeshya isi ko basubizwa inyuma, kandi mu by'ukuri ukuri guhari nuko ingabo za leta zirwana zijya imbere zidasubira inyuma. Si Gakenke gusa hagaragaye imirwano. Amakuru aturuka muri ako karere avuga ko mu minsi ishize habaye ibitero bikomeye no mu gace ka Mikenke, aho imirwano ikomeje guhindagura uko uduce tugenzurwa n'impande zihanganye, aho FARDC ikomeje kugenzura ibice byinshi birimo ibice bya Gakenke ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Kuri ubu amakuru avuga ko igice kimwe cya Mikenke kiri mu maboko y'ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo, mu gihe igice kinini cyako gace kigengwa na twirwaneho ifatanyije na M23. Abasesenguzi bavuga ko imirwano ikomeje kandi ishobora kurushaho gukaza umurego mu minsi iri imbere, cyane cyane kubera uruhande rw'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'imitwe myinshi yitwaje intwari ikorera ku butaka bwa Kongo. Ibi byose bikomeje gutuma ubuzima bw'abaturage bo muri ako gace burushaho kujya mu kaga, aho benshi bakomeje guhunga ingo zabo mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Abenshi bati rero urugamba rukomeje kuba urugamba nyuma y'uko umukuru w'igihugu wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akomeje gushakira inyungu iki gihugu. Ni nyuma y'uko umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugaragaza ko witeguye guhangana ndetse no gutsindira urugamba. Gusa bisa naho bigoye kuko uyu mutwe wa M23 ukomeje gukubitwa ndetse ugasubizwa inyuma mu buryo bukomeye. Ibi bigateza urujijo abakurikiranira hafi by'imirwano, bavuga ko M23 yahawe isomo rikomeye. Kugeza ubu rero amakuru atugeraho yemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihangayikishije benshi, kugeza ubwo abaturage benshi bavuga ko iyi mirwano ikomeje gusiga ibitari byiza. Rubaya kandi yongeye kwibasirwa n'inkangu yahitanye benshi. Urumva ko no muri Rubaya naho hakomeje kugaragara amakuru atari meza, ndetse amakuru agaragaza agahinda gakomeye ku banyekongo bakomeje guhura nako. Ni nyuma y'uko M23 yatakaje ubuce bw'ingenzi cyangwa se igice cy'ingenzi gikomeye cyo muri Mwenga. Nyuma ya update zagiye zitugeraho zigaragaza ko imirwano ikomeje kubera mu bice bitandukanye bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bisa n'ibyerekana ko uyu mutwe wa M23 utazigera ukomeza kuhatana mu gihe ukomeje gucika intege. Ndetse benshi bati imirwano ifashe indi ntera cyane cyane ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isi n'amahanga bahagurutse bamagana ibitero. Ni nyuma y'amakuru n'ubundi yongeye kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isi n'amahanga barahaguruka bamagana ibitero. Amakuru atugeraho dukesha bimwe mu bitangazamakuru byandika ndetse n'ibivuga byemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gusiga umugani, ndetse benshi bavuga ko hakwiye gufatwa ingamba zigaragara zo gutuma uyu mutwe wa M23 udakomeza kurwana kuri ubu butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu basesenguzi n'abakurikiranira hafi by'imirwano ibera ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baribaza bati ese koko mu by'ukuri uyu mutwe wa M23 waba wamaze kwirukanwa ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye birimo RFI byemeza ko uyu mutwe wa M23 wamaze kwirukanwa
ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku busabe bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yasabye rero ibi bihugu byose gufata imyanzuro ikomeye kuri uyu mutwe wa M23. Ibi bije nyuma y'ubundi y'imirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje guca ibintu mu bice bitandukanye byegereye ubutaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bati rero ibi bintu bishaka kuzaba icyo twakwita kasamutwe ndetse no gusiga inkuru, cyane cyane ko benshi bavuga bati Mushaki inkuru zikomeje kuba nyinshi z'imirwano, ndetse no mu mujyi wa Goma ingabo za leta ziteguye gukomeza kugabaho ibitero. Ibi rero byateje impungenge zikomeye, ni nyuma y'uko ibihano bigomba gufatirwa u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 bikomeje kwiyongera nyuma y'uko umukuru w'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yongeye kugaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushaka amahoro ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibe cyahura n'akaga gakomeye, cyane ko imirwano ikomeje kugenda yisasira abaturage bo muri iki gihugu. Ibyo rero bigatuma isi n'amahanga bihaguruka. Ni nyuma y'uko witwa Kayumba Nyamwasa yatanze ubutumwa bukomeye ndetse aha isi n'amahanga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bikize uyu mutwe wa M23 wakomeje kwigira akaha kajya he ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese M23 barayivugutira umuti bigenze bite? Abenshi bati muhumure, uwitwa uyu mugabo agiye gukora ibikomeye. Ubwo bavugaga Kayumba Nyamwasa wagiye ugaragaza ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi cyane cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi rero bavuga ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi cyane ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho isi n'amahanga bongeye guhaguruka ndetse bagaragaza uburyo iyi mirwano ikomeje gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi bati ibi byose biteje umwuka mubi ndetse no kugaragaza ko intambara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibangamiye abaturage. Bimwe mu bitangazamakuru byemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaza ko imirwano ikomeje kugenda iba imirwano. Ibyo byose rero tugenda tubigarukaho mu bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twifashishije bimwe mu binyamakuru bitandukanye ku makuru yacu akurikira.